ngithanda ukuthi ke ngubingelele ngiphinde ke futhi ngikwamukele khona la ku Backspace sengiphinde ngabuya ke funeze disk hlala nami nje ngikuzele nazo. So namhlanje ke mbukeli ngiphathele ke indaba ezithinta zama transfer ngiphethe ku double tinti Kaizer Chiefs amakhosi. So kunendaba ke lambukele iqeda kuvela indaba ke ivezwe ngama source athembakele nawo ke lapha ama journalist athembakele baveza ukuthi ke iKaizer Chiefs iseyinhlelweni zokuthi kibe sayina omunye kumdlali wasoka iStellenbosch yena ke lapha uFayaz Abrahams odlala eziwinga. Bathi ke ingxoxo zisaqhubeka between yona ke Kaizer Chiefs naso ke Stellenbosch and babeke sebeveza ukuthi ke ngenzeka ke futhi nayo Abrahams bemthole ngendlela abathole ngayo uLangelihle Phili. If ukhumbula kahle ke mbukeli and if ubuyilandela ke indaba yakhe uLangelihle Phili ubonile ukuthi ke kuphoqa ukuthi ke iKaizer Chiefs ukuthi ke iswipe ngabadlali abawu2 obekuyena ku Dupreez naye ke lapha umsimang plus ke nemali ngaphezulu and baveza ukuthi ke nakena ku Abrahams ngathi ke impela kuzokwenza ke into ethi mayibe njalo. Baveze nokuthi ke idefender la kwi DDC layo ke Kaizer Chiefs uHopolang Dawunyana bathi ke utrainer naso ke lapha iStellenbosch and okwamanje naye futhi indaba yakhe bingafanalizwa and basola khona ukuthi ke ngathi ke bazosebenzisa yena as a swipe deal for yena ke uAbrahams. So injalo ke mbukeli indaba ke ithinta amakhosi naye ke lapha umdlali wasoke iStellenbosch and bakhonile ke ukuthola uLangelihle Phili and njengamanje ke bafuna yena kuAbrahams and sinethemba ukuthi ke bazomthola and ngizobuya ke nama update makukhona ke okuvelayo. Ngizoke lezi ke mbukeli indaba ke ithinta zeDSK ithinta zama transfer ade ngiphathele zona ake ngithi ke nje danke ngiyazi bongela.